Makamu. Channel. What did that in your shop on? Mga delele. Tonani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Mtakata Studios. Home of Technology. Magoda tombstones lava va xavisa ti-tombstones ta muxaka wa tona ti ri toxe. Ti-tombstones ti nga wa hinkwato emasirheni kambe leta ka Magoda ti sala ti lo tsetserere. Machipelo ya ti-tombstones ta vona ya ni hlamarisile. U nga va kuma eka nomboro ya 073 991 1247 na 081 411 1187. Va kumeka eGiyani eka Dzingidzingi stand number 326. Nakona va fikelela tindhawu hinkwato. Magoda Tombstones, give your loved one a dignified tombstone. Ile ka jiwan sodi Makamu channel na Nhlanhla Pollen i channel leyi nga number 1 misava hinkwayo le ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swilo swa xiyimo xa le henhla hi le ku mitiseleni swona. Van'wina mi nga hava TikTok va kumeka ka TikTok mi nga mi ya va searcha va ri Nhlanhla Pollen ti-video ta kona mi ta fika mi ti vonela tona hi n'wexe. Se Nhlanhla ni mi voni several times mi kombela ku swi vula hi xilungu swi ti komba ku ri ni pendlinyana ndzani fika ka grade 9 mi kha mi cina xibelani and mi ri mi ti site re le Gauteng ma ri tondo tondo I before gaga mi swi dyondza kwihi swilo leswi swa xibelani loko ri mutsonga va ka hino swa xibelani ni vuyila kokwani va nga ni rhongela xidovani nyana xitsanana se ni kule ni kha ni chukucha se ku chukucha leswiya ni kula ivi ni kula ni kha ni rhandza xibelani mina group ya xibelani mo ti cinela no ti cinela swa mina ni ri one loko mi vona ni ri na vanhu ni ri na group kha hi cina xibelani I vanhu lava ngo tsakela ku va twi ku ni ya kwihi va ku na hina hata hi famba na ye va kona misava hinkwayo va lava va ku tala so a nge ze hi nghena ngopfu aka vona loko mi kha mi hawuziwa a vanhwini mi titwa njhani ni vula ku kuna van'wana swi va tsakisa ngopfu enkhuziweni kuna van'wana swi va borha ngopfu enkhuziweni swi va kha swi mi khoma njhani mina ni munhu wo rhandza vanhu so loko ni kha ni hawuziwa swa ni tsakisa ende swa tikomba ku na improvement ku vanhu va ze va kota ku notice ku yena sesi leyi wa ka TikTok swa ni tsakisa swa ni encourage ku ni endla ni ya mahlweni I ncini mi nga tshama mi nga vi comfortable ku xi endla ne hi mhaka ya ku va vanhu va kha va mi tiva like ku xi endla a hi nge mi kuma ku mo ni mi kombisa hi mina ne I ku dya movha ni nge dyi movha hi mhaka ya ku vanhu va ni tiva va nga ni xuta na swinepe u le ku dyeni ka movha lexi I ku loko se ni ya ndhawini manje I ku fanele se ni vonaka ku ri ke ni khale no na hlamba na ya se sweswi fane ni make sure ku na vonaka na loko mi famba mi yingisela kahle force of gravity ku mi nga bayizi na swi twisisa mara I ncini xi nga tshama xi mi humelela mi swi twa ku lexi xi kahle ni xi ni humelele hi vanhu kha ni tiveka lexi nga tshama xi ni humelela ku fana na sesi un'wanyana ne a actor na yena a nga tshama a ku a ri mali yo ya kaya a ri na buomo a stakini va fika va n'wi nyiketa mali yo ya kaya hikuva va kha va n'wi okay like ku na vanhu vo tala lava va ni fonelaka va ku Nhlanhla ku tsakela ho la ku nyika mali a ni ku ni fone vanhu va nga ni transfera mali just ku ni tsakela ntsena swi helela kwalaho swi helela kwalano ku va ku ri va nga gangisi ku ri something pure and mi swi vo a vo dry style vo ka va nga mi lavi wo fona okay ana languta vayingiseri loko ri va yima na swona ka TikTok ne kuna vanhu lava mi tlulaka ene van'wani va ri ririmi leri mi vulavulaka rona
mi ri yini hi vo andeni ka n'wina loko mi vona munhu mi swi twa ya lexi blind lexi a tlula swa ti-tiktok ya wow na va tsakela ya na va tsakela it's good a swi kona ku mi navela ni navela ka leyi ta ku ti endla thyaka hi va kota ku ti songa no I will never wish bad to anyone because yeah na va tsakela ku they do good na mina na navela ku fikelela kwalano ka vona ku na mina I can also do good. Okay, lava mi va vona ku hayi loyi na n'wi tlula loyi mara wa zama a ni ku na van'wani vhele vo ti endlela ku mo ni kombela ku tirhisa rito leri ri nga ta ni cacisa van'wani mi kuma ku vo phunda ma swi vona ku nga ri lava vo ku vo phunda ma swi vo ku ya wa zama mara na n'wi tlula mi ri yini ka yena ni ri yini ka yena ni nga n'wi byela yini endla ya mahlweni a endla ya mahlweni se n'we mi ri yini hi yena loko mi ti byela then a swi kona leswo ya ni navela ni xi tlurisa sweswi anti moya walowo ni va ni nga ri na wona at all to be honest ni va ni nga ri na wona no twa ku ka TikTok ku na competition yikulu no twa ku na TikTok yikulu mina nje a ni kona kwalano mi tshama mi lwa na munhu ka TikTok a misaveni ya a mi lwa na yena ntoka ni nga swi hleketi mara swi swa le vuhlangi swa khale ne sweswi mi nga kula mi se tshama mi lwa na munhu ku lwa physical okay leswi a swo mi nga ha hlamulani ke ya swi kona va mi dyohelini rani mi tikomba mi ri hava jelazi mi tikomba mi nga veleli nchumu se ni lava ku tiva ku loko munhu a za mi kwatisa mi ku loyi na mhlamuli loyi u va lowu mi endlelani u va se munhu u va loko wo ze u kota ku kwatisa mina u va u ni se u ni kandziyi ti-concert u va u ni hlokoni swi fika kwini u va loyi endlani loko a mi kandziyi ti-concert swi fanele ni vula ku u va yini handle ka swona ne swi ri mahemba ku a swi mi vavi loko vanhu va kha va mi tlula to be honest a ni vaviwi hi nchumu and I wish they can also do good na tsaka because swi hisa mahlweni as vatsonga swi veka up there because loko mo cheka ka TikTok vatsonga va nga ri kona so loko ni vona vatsonga va fikelela na vona swa ni tsakisa ku at least we are going somewhere as a nation Tsonga nation okay yeah, and I wish we can lead TikTok yi leader okay a ni mi endla ti-video ta n'wina hi tindzimi ta ku hambanahambana ne mi nga ku yini loko mo kuma ku a ni mi lava ku fika ka miliyoni wa ti-followers mo vona ti-follower swinene loko se mi sungula ku tshika Xitsonga mi tirhisa ngopfu tindzimi letin'wana ku ri ko ti nghenisaka ti-followers to tala mi nga endla yini mi ngo vhe mi xi tshika Xitsonga or mi nga xi fostela mi luza ti-followers ni nga zama ku adjusta once in a week at least ni posta yin'wana ya Xitsonga mara the rest ku ri majority rule loko ku ri ku na tindzimi tin'wanyana to tala ti ni followako once in a week Xitsonga nyana but the rest ni continue na tindzimi tetiya ti nga ni fikelelisa le okay a ni rivele mhaka yin'wana ya serious ene a ni fanekele ni yi veke hala masunguleni ne okay loko mi heta ku ti xuta a nge tetiya ta ku ti na dialogue swa editiwa swilo leswiya ku edita mani ku edita like hi n'we mi ti xutini ne hayi munhu loyiwani u te huma a KwaZulu-Natal mara English ya yena ya la ladies ladies a hlamula ni vula ku va swilo leswi a swi khomana leswi ku edita mani ku va ku ri mina ni swi endlaka leswiya hi phone hi phone ni va ni kha ni acta dyondzi kwala ka TikTok hi tirhisa app yaliya ya ka TikTok hinkwaswo swi kwalaya swi offered mara hi computer ma swi kota hi computer ni swi koti mara ni swi kota ka TikTok mi tshama mi navela ku wonge ni nga swi endla na hi computer yeah I do wish na swi navela swinene okay loko ko va ku ri na munhu un'wanyana mi kuma ku ku na ntlawa wa Mafenya Brothers ne lowa wa ku yimbelela tinsimu a ni wu sungulangi ni ri nexe wu sunguli na vanhu van'wana mara mi kuma ku loko hi endla dialogue a va hlamurisi swona leswi a ni lava ku va hlamurisa swona mara va kha va hlamula swona sweswiya a hi nge va ku na cancer va hlamula swo ku na cancer mara mhani loko va ku na cancer ma swi vona swi za swi endla ku ni prefera ku endla ni ri one ni susa vanhu lavaya a hi nge hi n'wina sweswi ne
mi actor mi one mu kuma munhu wo swi ba leswi mi swi lavisaka swona kumbe a va mani liya ya ku u to huma KwaZulu-Natal mi nga n'wi teka mi actor na yena yo ni nga tsaka swinene because loko ri wexe it's a lot of work loko mo cheka because I have to come as maid ladies umbala anori owner ya umbala kahle so I have to change it ni ba maid ladies and then I have to change food and it ta swimbalo ni tlhela ni vuya futhi character yin'wanyana so it's time consuming, it's tiring, yeah, it's just nkombe hi nghenelela hi vuenti yaleyo ne loko mi kha mi actor mi ri ka 2 mara ku ri n'wini mi rhanga mi mbala a hi nge mi mbala so mi ku njhani eh so na ni pfukini eh so ivi mi vuya mi kha mi tlhomela laha ni rhanga ni mbala so ni ku njhani ivi ni tsutsuma ni ya hluvula ni vuya se ku hlamula n'wana ni mbali swin'wana ni pfukini ivi ni mi tlhela mi tlhelela so sweswo na position mi tlhela mi tlhelela mi ya tshama kwalaya se na wa cinca ni so u ta munhu un'wanyana no ma fita ku hola siku rin'wanyana a hi ngo ho tshuka hi navela ku mi rhamba ne mi ta va motivational speaker aka channel ya hina hi lava vayingiseri va hina va swi navela ku tikuma va dumini va swi navela ku tikuma va kha va tiveka va motivateni ku va nga endla yini na yini ku tikuma va humelelini a vuton'wini. Lexi ni nga xi vula ego in life you have to do what you love, pursue it. U nga vi na mhaka ya ku vanhu va ta ku yini ku fana na mina character leyi ni yi endlako swi tele leswi vanhu va swi vulavulaka ku i swi endlako vanhu va ta ku yini wa penga vo tala va ri na penga but I don't care because mina ni na goal leyi ni lava ku yi reacha man twisisa. So just do what you love, continue doing it and then one day it will pay off. That's all I can say. Loko mi decide ku endla video leya swona swi pfuketani swi ta ku fana na demon swi pfuka swi ku ni endli ma vona mikhegula liya una demoni luya ne loko o za hleketa ku endla xin'wana kwala na kwala se isukini yi ya na okay loko mi vona ti video ne a nge ya Pastor Malumana hambi I video hambi audio loko mi yitwa incini xinge leswi ni nga swi kota ende ni nga swi endla swi hlekisa nkarhi wun'wana ta Pastor Malumana loko ni ti endla ku va ku ri ku message lowu nga laya and then ni lava ku reach across ku va ku ri message lowu nga ni khumba and then ni lava ku ya khumba van'wanyana and then ni swi vona ku oh I can do it, yeah, imitating, yeah, I can do it, like yeah I can do it, let me just do it 2 minutes I'm done. Okay, mi ta endla TikTok u fikela rini? Hey ni ta endla TikTok until ni fikelela la ni lava ku fikelela kona because anse fikelela. Okay, ngomo fikelela la mi fikelela mi lava ku fikelela kona la mi nga ku vula ku na swi navela ku vanhu vona ka ti TV every day. Yeah. My jikela sen TikTok. Never. As much as TikTok ku ta va ku ri platform leyi nga ni teka from here up there. I don't think in my whole life ni nga yi tshika. I don't think so. Ma tshama ka n'wina. No, antshami ka. Why me va tshikini ku ri ku vo va nga mi teka ku sukela va mi yisa because swi fanerile ku u hambana na vatswari na Bibele ya vula. Oh, alright. Sesihlahla I khensi ngopfu nkarhi wa n'wina mina vana ya un'we okay imani Israel mana Israel I khensi leswinene ku va hi ri na n'wina aka channel leyiwani ku na vanhu vo tala ngopfu ne va dumini swa fita ku va famba va endla ti interview ta ku fana na leyi mi nga ku yi endleni but they are nowhere to be found. Hi mhaka ya vutikukumuxi van'wanyana va vona van'wana va vona hi mhaka ya ku titwa u nga ku vo lo swi tirhela se a swi bohi ku va swi hlamusela munhu so n'wina ku va mi ti nyiki nkarhi mi ta aka G1 Solly Makamu channel hi mi navelela ku xikombo xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi nyika hinkwaswo leswi mi swi navelaka xi mi nyika na leswi swi mi fanela ku mi nga swi tivi ku swa mi fanela. Amen. Mi kula mi ya amahlweni. Amen. My cancer swinene. I channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi khensile swinene cameraman ya hina ya gome I mafuyeka esukwini ra namuntlha aka sound a hi ri na Suweya loyi a vulavulaka I G1 Solly Makamu inkomu.
and loko I kha huwela ku vanhu va ads abangeni vanhu va drop abangeni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mani nese hi pfuneni yini i champagne trailer mongwe aka mani nese ni loko vene ka channel ya G1 Makamu inkomo